لە یادی 77 ساڵەی سەرکەوتنی سوپای سۆڤیەتی پێشوو بەسەر نازیەکاندا سەرۆکی ئۆکرانیا و سەرۆکی رووسیاش لەم بارەیە وتاریان پێشکەش کردووە. ئێستاش دەچینە لای هاوکارمان ساڵح دەمیجەر. ساڵح ئەم کاتت باش دەکرێت پێمان بڵێ لە وتارەکاندا باز لە چی کراوە؟ بەڵێ هێرەوە ئەم دەزانن کۆ ینی ئەف شەرێک ناوێنە هەردوو وڵاتاندا هەر دەچێت تونتر دەبێت بکێمانیژی نەها لەسەر ئاستا ئەم ببێژن دژبەریە وڵاتên Rojava و رووسیا لە بەرامبەر هەفتە دوجالیە جەزان واندا زێلێنسکی vê bîraweriyê de behsawayekê kir ku Rûsya nikare vê serkeftinê ji bo xwe tenê ji bo xwe bike em dizanin ku yanî Ukraynayê jî wekû beşek ji Yekîtiya Sovyeta berê wê jî di şerê cîhaniyê duyem de beşdar bûye û gelek qurbanî dane yanî serokê Ukrayna Zelenskî bal kişan ser vêyekê û qebûl nekir got wekû ku em li şerê cîhaniyê duyem bi ser ketin em ê şerê li dijî Rûsya jî bijin em ê bi ser kevin û anî ziman jî ku yanî ev şer ku Rûs dibêjin yan jî Putin dibêje ku ew li beramber naziyan e tiştekî balkêş e ku yanî wan bi xwe Ukrayniyan bi xwe şerê em bêjin Hitler kir şerê naziyan kir di şerê cîhaniyê duyem da gotara wan yanî em bibêjin taybetî jî ez behsaya Zelenskî dikim divê derbarê de bû ku wê yanî nehêle ku Rûs vê serkeftinê ji bo xwe tenê binav bikin. بەڵێ باشە سەرۆکی رووسیا ڤڵادیمیر پوتین باسی چی کردووە لە وتارەکەیدا؟ بەڵێ باڵکێشە ئیرۆ ئەم دەزان ینی پوتین ئەف سەرکەفتن وەکو ji xwe re binav kir ku yanî wan artêşa wan ew qasmelyon قوربانی دان د شر جهانی دویم دا و او به سر کتن د دمکه دا کو او بخل ناوا اوکراین های شر اوکراینیان دکه د درباره دا یعنی د اخافتن خویا کو هنکی ج سالین بوری درشتر بو وجاره در دور 11 12 دقیقه بو بهتر بحثوی کی کر کو روجاوا ولاتین روجاوا شر روسیا دکن تشکی بالکشه یعنی کو او یعنی گناهکاری کنها دبن پوتین دخستوی ولاتین روجاوا کو وان کر یام دزان کو که شر لأوكرانيا دست بكرد مها شباطه ده يعني تشتكي بالكيشة كو سروكك سركفتنا ام ببيجن شر جهانية ديام لدجي نازيان دكا رادقهينا ودبيجا اوي لأوكرانيا جي بسركفت دمك ده كو اوكراني دبيجن او نل دجي او دجي خلكي اوكرانيه نل دجي نازيان بله صالح وكو دزانين لماوي رابردودا كاربرستاني امريكا سرداني بابلين اوكرانيا كردو بم دوایانش کا بابلين خانمي يكمي امريكا لروجي يكشما سرداني اوكرانيا كل سرداني كي چاوروان نکراودا اي كاربرستان لامريكا چی الين لمباري و چاوروان اكري سروك بايدن سرداني اوكرانيا بكايان نا بله هیرو امزانن کوشکا سپی یعنی بحثوای کی کر دبیجه کو یعنی کو دخای کو سروک جو بایدن دخوازه سردان اوکراینیا بکل انها نه او دمه یعنی انها دم نه اتیجبو و سردانی ام دزانن جو بایدن د سردان خویا مها اداره ده جبو پولندای و او یک آنی زمان گو که من دخواست درباسی اوکراین بم لجبر کو او روش اولکاری من کاریبو یعنی ریب من نهات داین جبر سدمین اولکاری کو از درباسی اوکراین بم وقت آنی زمان جل بایدن لسلوواکیا بو ج سلوواکیا با وکی بجایی درباسی یعنی بجن باجاروک کی اوکراینی بو کو تدا لو دره وکوجی گوت به خانم یکما اوکراینا اولنا زلنسکا کومبول دبستان که کو او دبستان هات بو گوهرتن بو و حواندنا کوچبر و پنابرین اوکراینی جو بایدن دخوازه ل کوشکا سپید بجه هین دم نهاتیه بله سپاس صالح سپاس خوش